siwmai. Siwmai, croeso i Pob Look Babe. Croeso i Pob Look Babe gyda fi, Catrin Herbert. A fi, Cat Morris. Chi'n okay? Sut mae wythnos pawb wedi mynd? Sut mae wythnos pawb wedi mynd? Sut mae'n ti wedi bod? Mae'n fi wedi bod yn hyfryd, actually. Nice. Achos nes i gael few days off. O gwaith? Oh, that's always a treat. Yeah. A nathon ni fynd i Saundersfoot / Dimbych y Pysgod. Love. Tenby the Fish. Carafanio, neu? Nath mam a dad fi'n garedig iawn rhoi... Mae'n fel touring caravans, nice. Ond nath dad fi, bless him. He's a good egg. Oh. And, you know, in his retirement, bach o soft touch. So, nath e'n garedig iawn parco fe yna I ni. Drop fe off am yn un nos. So, nath fe a mam cael fel day bach out. Ti'n beth sy'n really drist yw pen fi, I was about to say, oh, my dad could never, as in, like, because he wouldn't do that, but it's actually, dead. Ond, mae hwnna'n mor cute. Yeah. Lush. Be nath chi pan o'ch chi draw na, then? Wel, o'n i... Oedd e'n piss o lawr? Na. Oh, nice. Na. Oedden ni'n really lwcus. Oedden sych, if not slightly cymylog y diwrnod cyntaf, ond wedyn gorgeous y lawr ddwrnod. Oedden really, really nice. Oh, nice. So nath Rach surprise fi gyda diwrnod bach. So nath i fel, oeddech chi'n gwybod o'ch chi'n mynd, a wedyn nath i fel, cute. Nath hi bwco ni mewn i... Ti wedi clywed am St Bride's Spa yn Saundersfoot? Fi teimlo fel bo fi. I think we filmed there, am rhywbeth. Mae'n stunning. Is it luxurious? Yeah. Can't lie. Mae'n really gorgeous. A mae na fel spa yna gyda infinity pool yn edrych mas dros y bai. A oedd e'n really hyfryd. A nath hi bwco fi mewn ar gyfer full body massage. With scalp add-on. You know I love a massage. Honestly. So literally... Did the trick. O dop to ben I wilod to draed. O'n i'n mynd i pob modfedd. Dim pob mod. Proffesiynol iawn. Ond na, oedd e'n really just beth yn i'n angen. A gathon ni fwyd yna hefyd, which was lush. Nice. Oedd e'n stunning. Fi yn booked in weekend penblwydd fi I gael massage. Fi'n mynd I rhywle yn y Bari. Mae'n edrych yn fel really nice, zen, good vibes. Dim ond £50 am full body. Beth? Yeah. Okay, fi eisiau review o hwn. Yeah, we'll do a full review. Yeah. By the way, oedd hwn ddim just fel a hollol random treat. Oedd hwn yn pre-penblwydd treat. Oedd dwi ti rhywbeth yn plant am y penblwydd, cos mae hwnna'n dod lan? Oes. So, mae'n dod lan dydd Sul. Pembeth hapus I fi. The big 3-3. All the threes. So, ni'n mynd I... Wel, ni'n mynd i'r pêl-droed dydd Sadwrn. Chi wedi cael tocyn na eto? Na. Oh, dude. Wel, dim o'r achos, fi'n mynd I ffwrdd, a wedyn fi'n dod nôl, a mae dy fi fel, I need to write an application for something, and it's just fel, it's something, mae'n dim fel canol dirnod, na gwe. Mae'n dda'r gloch. Love Jess, oh my god, mae'n dod ffaff yng nghanol fy nydd Sadwrn, if I'm honest. Game olaf Jess Fishlock. Gutted. Ond, game olaf rhyngwladol, Cywir, ond wyt ti'n mynd I fynd I Seattle? Na, ond o ran, like, you know, mae'n dris bod hi'n ymddeol, ond, you know, she's still kicking. Right, un dydd, Jess Fishlock, Manager Cymru. O'n i'n meddwl ti'n mynd I dweud ar y pod, ti'n meddwl, aim high. Manager Cymru. Fi'n meddwl. Neu coach. Well, it's not exactly the same, though, is it? Like one of the not your Ian Wilkinson, fel right, just in cronies. Be ni'n dweud, be ti'n meddwl? It's a friendly, right? Yn erbyn Australia. So be ti'n meddwl? What are your predictions? Goal from Jess? Will the Australians let her have it? Fydda fi'n dwlu gweld gol gan Jess, ond mae Australia yn dîm cryf. Tîm cryf. Beth dathon nhw'n y World Cup? Fi'n ei gael o'n wrong nawr. Fi'n moyn gweud gathon nhw'n fel... I think they were in the bronze medal. Oh. Match. So fi'n meddwl dathon nhw'n neu llain y trydydd neu'n pedwerydd. Fi'n cofio. Nes I weld bod Cymru wedi rhoi bid mewn I hostio Women's World Cup 2035. Nes i'n gweld hwnna. Good luck to them. No ni? There we are. Oh, nice. Okay. Bit unrhyw beth arall, dros penblwydd? So hwnna'n... So, gyntaf... Dyma dyn fi di Sul. Okay, let's go. Sadwrn. Gyntaf, gwallt. Fi di dangos ti beth fi eisiau neud. Really excited. Fi'n nervous. Na, bydd edrych yn lush. Fi newydd cael thought. Be? So be fi'n meddwl wneud,
grandawyr, yw cael fel sort of balayage still, ond fel coppery, slightly auburny, soft. Fel slightly cochlyd vibes. Mae mwy fel toner vibe na fel permanent. Yeah, still that whole balayage malarkey. Ond, so hwnna'n y bore. Wedyn pêl-droed. Yeah. Wedyn, yn y nos, ni'n mynd i weld Haim. Oh, class. Lle, Cadydd? Yeah, CIA. Oh, nice. CIA. CIA. Neu be Sign an bynnag awful, maen nhw'n but galw yeah. e these days. Yeah, I don't know. Ond, rhwng rheina... Yeah. Rhwng y pêl-droed a Haim. Ie, mae hwn yn quite emosiynol nawr, right? Achos, fi wedi bod eisiau gwneud hwnna, I'm going to say blynyddoedd, ond mae pawb fel, na. Okay. Fi'n cadaw, ond fi'n weaponise y penblwydd fi, so fi'n cadaw ysblyn ni'n mynd yn fwyd. Yeah, obviously. Ni'n mynd i'r hut, y Pizza Hut. Ond... Ydych chi'n dal o gwmpas? Right. Oh, oedd ti ddim yn gwybod hwn? Heddiw, mae di mynd mewn i administration. Where is the nearest Pizza Hut? Queen Street. Mae hwnna dal i fodoli. Right. Ti'n Ond na, dwi ddim. Mae heb bod ar Queen Street ers ages. Yeah, ar y top. Na, lle mae'r banking thing. Ie, mae yn y basement. Ond mae rhywbeth newydd yna. Na. A dough throat neu rhywbeth. I swear to God, it's not Right on the top. Right down the top of Queen Street. Not Capital End, other end, cyfer yn y castell. Yeah, it's not been there for fucking ages. Because maen nhw wedi cael yr un, like my childhood one, oedd yn... Yeah, maen nhw wedi cael yr un lawr y bai, maen nhw wedi cael yr un ar bwys IKEA. Oh, IKEA. Yeah, maen nhw wedi cael yr un yna, that's now a Popeyes. Maen nhw wedi cael un yn Culver. Culver, that was my fave. Greg's now, that is. Greg's. Maen nhw wedi cael yr un yn Talbot Green, it's a Nando's. Maen nhw wedi cael... That's an elite Nando's though. Yeah, but there's a million Nando's now. Na, ond pan o'n i'n byw yn... Pan o'n i'n byw yn Craig, yeah, that was my go-to. It's a good Nando's, it's good. As far as the Nando's goes, it's a good one, yeah. Yeah, they do their chicken good. Yeah, a maen nhw wedi cael yr un yn... So pam effach oedd ti'n meddwl oedd yr un dal ar agor yn Caerdydd? Na, mae e dal ar agor. Dwi ddim. Fi methu Google cos mae fucking ffôn fi wastad yn ffilmio. God damn! Wel, nathon ni checo heddiw, a mae yna dal un ar agor yn Caerdydd. Ond ydyn nhw just heb update o'r Google chos oes neb yn gweithio yn o'r agor? Wel, apparently maen nhw'n mynd i gael hanner nhw. Oh, that's alright. Mae yna un yn Merthyr, dim ond dau sydd ar ôl yng Nghaerdydd allan nhw'n bryd rhywbeth. O, na, fi ddim yn mynd i checo i So be bys y second choice ti fel ar ôl Pizza Hut? Does dim, Pizza Hut o dau. Pizza Hut o dau. Yeah, it's a fair choice. Like, does dim byd yr un peth, though. Yr stuffed crust. Mae'r dough just fel menyn. Yr ifan ia. That's it. Garlic bread, which is like not quality but delicious. Goodbye Pizza Hut. Podcast recording. That's what it's really hwyr. Byddai fi'n cael ei wneud hwnna. So ti wedi checo pa rai sy'n cael a pa rai sy'n... Ni ddim yn gwybod. Ni just yn speculator. O, just dim byd yn newyddion am ba rai na. I suppose they can't, cos bydd y staff fel... Os yw'r un yn Merthyr yn aros ar agor... It's a vibe. Trip, road trip. Ti'n be, mae'n a good home sense rhwng fyna fyd. Mae'n bell i fynd i home sense. Dwi'n ddim yn bell i fynd i Pizza Hut. Exactly. I fi ddim yn rhy bell am home sense, i ti ddim yn rhy bell. Fair enough. So there we are. Oh, I do like a home sense. Oh my god, ti beth ti bod mewn yr weird castell thing? Be yw enw e? Oh, Trago Mills. Yes, the one. Nah. Trago Mills. Es i mewn unwaith just out of curiosity. Hell. Maen nhw'n gwerthu guns. Genuine, ond terrified. They sell guns. Actual gun? Actual gun. Achos ti'n ma fe'n legal i brynu nhw gyda license or whatever. Yeah, mae fel ffermwyr dan nhw yn does. Yeah, well, there's bloody loads of ffermwyr in Trago Mills. Mae yna guns galore na. For God's sake. I know. Crazy. Well, so all of that to say, dyna beth fi'n neud. Dydd Sadwrn. Mae penblwydd... Ne, fi'n gweithio. Ond... A fe dyn nhw actual penblwydd ti ddo, wedi Sul? Yeah. So, dydd Sul yw actual penblwydd fi. Yeah. Ond, ti'n gwybod sy'n gret. O'n i fel, fi gwybod gweithio dydd Sul. Cos fi'n gweithio pob dydd Sul nawr, sydd yn ffain. Cos mae'r rhaglen yn really hwyl. Yeah. Rhaglen Robin Morgan, Radio Wales. Oh, another plug. Another plug. Every week. Sorry, mae fe'n mynd i fod fel hwnna. Ond, fi di gweithio ti beth sy'n special am penblwydd fi, Eleni? Hang on, let's learn. Eleni specifically? Yeah, mae di digwydd o'r blaen few times. Ond, ydy e'n full moon? Mwy special na hwnna. Mwy special na full moon? A ti? Dydd Sul. I'd say Be more oedd 20th, 21st or 7th? 26th. Dydd Sul 26th, not necessarily full moon. God, Mae'n dim clue. fel, like, it's quite cool. Okay, be? Ti'n rhannu efo rhywun? Na roi clue i ti. Okay. Ydw Hillary Clinton, ond na. Oh, vibes, okay. Sure. Cool. Ond, roi clue i ti.
Fi'n ennill rhywbeth ar fy mhenblwydd, ond mae rhywun arall yn gofod colli rhywbeth. Oh, God. Ti'n ennill flwyddyn arall o gariad, a mae Rach yn colli her will to live. Cywir. Na. Okay. Fi'n ennill rhywbeth priceless, arguably. Oh, God, bit. Money can't buy it. Okay. I'm on the edge of my seat. Mate, I've got a 25-hour birthday. Mae'r clocs yn mynd... Oh, shit. Yeah, baby. So mae hwnna'n digwydd fel... How mor aml mae hwnna'n digwydd then? It's got to align I guess every perfectly. like 6 years, right? Every 7... Rhywbeth fel na. Yeah. 7, because 7 every days 7 a years, week. right? Na, leap year though. You get the extra So day, so maybe you miss 2. So falle Ddim yn siŵr. llai neu mwy. Ond, anyway, mae di digwydd o blaen. I wow. think nath it digwydd ar 21st fi, which is quite fun, because o'n i allan a nath clubs aros ar agor So fel am 2 awr a.m. extra. No, it's not, it's 1. Yeah, and peer pressure yn Aberystwyth. So ti'n cael, ti'n cael awr ychwanegol? Wel, yeah, a mae hwnna'n gret, actually, achos dim bod fi'n mynd i fynd yn fel nuts na dim byd nos adon on y gig, ond mae'n golygu bod fi'n gallu cael fel awr extra yn y gwely. Oh my god, yeah, mae hwnna'n really good, I love that. Yeah. Fel mae rhywun yn gwaith penblwydd nhw ar leap day. Oh yeah, so 29th. ydyn nhw'n dathlu ar y 28th? So maen nhw jyst yn dewis pa diwrnod 20th, achos mae'r cyntaf yn digol dewi, so maen nhw'n teimlo bod y shine ddim arnyn nhw wedyn. You can probably guess who that is. Nia. Oh, mae hwnna'n really cool fact, though. Yeah. So mae hi technically fel dim ond yn 13 mlwydd oed neu rhywbeth. Funny. Oh, nice. So hwnna'n sort of fel really good weekend. Yeah. Nice. Beth amdano ti? Ti'n nôl ni rhywbeth? Be ydw i'n neud? Dim lot, fi probably just recover o trip i ffwrdd. Fi'n excited. Fi heb bod i Ynys Môn o'r blaen. Ife dyna ble ti... Oh, yeah. Ynys Môn dyna ble mae Byw Maris. Yeah, so fi ar cwrs yma, a ni'n mynd i ffwrdd am y wei 3 diwrnod i ffwrdd. Byw Maris, wedyn Wrexham went nôl adra. It's vibes. Lovely. Lovely. A Grand wedyn, tour. yeah, recover o. And that's about it. So dim byd crazy. Ond, gai sôn wrth ti Probably. Probably, I'm going to anyway. A fi methu roi'r clip yma mas ar social tan ar ôl Calan Gaeaf. Pam? Yfe Calan Gaeaf? Yeah, Calan Gaeaf yw Halloween, dim Nos Galan, yeah. Nos Galan yw New Year's Eve. Calan Gaeaf, achos I want to reveal costume fi a Sam. A fi eisiau gofyn be yw un chi. Os gennych chi nhw plans. You go first. Okay, cool. I'm guessing. She doesn't. So, my cousin... It's not... I don't think you would be able to guess what it was. Well, you wouldn't. I think it's not Couple's what you costume. could think. Not really. Kind of, but not really. Gross. Anyway, nice read. So, my cousin Sam yn dathlu priodas 1 blwyddyn. Yeah. Gyda gŵr hi. Ar Halloween? Ar Halloween. Ooh. I know. Dyna pryd nath nhw priodi. Yeah. Yeah. Yeah, So generally dyna sy'n anniversaries yn gweithio cool. Diolch am hwnna cat. Anyway, so maen nhw just yn cael fancy dress party yn tŷ nhw. So ni'n meddwl, genius idea, let's dress as them. Oh, mae hwnna'n really good. Mae hwnna'n really good. Thank you. Well, that's the ultimate couple costume. Right? Fi yn amlwg yw'r dyn. Pam hwnna'n amlwg? I don't know why I've scored that. Fi ddim but I yn hwnna'n have. amlwg. I know, I don't know why I am the dean, but there we go. Ond mae'r cefnither y merch, mae hi'n gweithio ar cruise lines. Oh, yeah. A so mae Sam mynd i gwisgo fel cruise, fel white pencil skirt, fel hat, all of that. A wedyn mae fe, basically, yn obsessed gyda, mae fe'n casglu Hard Rock Cafe t-shirt. So fi'n prynu nhw reina, cargo shorts, I've got a wig, like a mullet. Ti'n mynd i brynu Hard Rock Cafe? Fi'n i prynu nhw i gyd, offented, £2. Mae gen i benthyg yn Shut up, mae da fi nawr. Oh. Well, I'll let you know if gen it i doesn't fix, a mae few. bach yn dyn ar y fronnau. Yeah, I've got the wig with the Vans. Mae da fi sleeve tattoo, fake sleeve tattoo i roi mlaen. Well, I'm great. A mae Sam yn rhoi beard arna. So, Mae yeah. hwnna'n really good. Diolch. Fi'n really rate o'r costume And they have no actually. idea, so fi'n excited. They don't listen to the podcast, Okay, gwych. I think. Okay, so wyt ti, ysgen ti unrhyw cynlluniau o gwbl? Na. Neu os na, be bysa ti a reit? Wel, drech, fi'n hoffi fel siwt mae dy wisg di a Sam yn sonio, achos mae hwnna'n fel, that's just vibes, fun. yeah. Mae hwnna'n funny. Yeah. A Ddim yn cymryd hi'n serious. Yeah, dyna be fi'n hoffi clywed am Halloween. I don't know if I've mentioned it, mae penblwydd fi rownd Halloween. So, Oh, beth ti'n neud? What are you up to this weekend? Ond reit, hwnna sy'n wastad di piso fi off, achos
granted, I think eleni bydd y pawb yn dathlu ar penwythnos ar ôl, right? Yeah. Yeah, cos mae Halloween ar dydd Gwener, right? Ond weithiau, Mae fe'n dyn. Os mae Halloween ar fel y dydd Mawrth. Neu gwe bydde penblwydd fi ar dydd Mawrth a Halloween ar y dydd Sul neu whatever. Pawb eisiau mewn mas o Halloween. Then, fi eisiau mewn mas i dathlu penblwydd fi, just cael like a normal time. Mae pawb just dressed fel oh, we dressing up? A mi fel, I want to dress up as a cheerleader, but like dead. A fi fel, I'd rather we didn't, to be honest. Fel, fi ddim yn hoffi I'm not spooky gal. Na. Okay? Fi ddim yn spooky. Fi ddim yn creepy. Which is a shame, because fi'n meddwl gyda gwell newydd ti, you could really lean into it. And I don't know Fel what. Pwy yw'r merch ar Scooby-Doo? Daphne. Na'r un arall. I know she's blonde, but she doesn't... No, isn't she ginger? It's Daphne. Daphne, yr un really Ti'n meddwl am Thelma? Oh, Velma. Yeah. Yeah, no, forget that. Thelma. Dim Thelma, as in Thelma Louise. Velma? Either way. Yeah, Daphne. Yeah. With the go-go boots. Yeah, quite a good look, to be fair. A wedyn Rach fel... Maen nhw'n married in real life. Shaggy. Na, dim Shaggy. Dim nhw sy'n briod y lunatic. Yr un blond. Fred. Neu Rach fel Shaggy a ti fel Scooby. That's also a shout. Yeah. Well, be ti'n meddwl fysa... Ti'n fel llynedd Wednesday was the big costume. Like that, neu Wicked. Oh, Fi'n teimlo fel, o'n i'n trio meddwl the other day, does dim big thing wedi dod mas lenni. Na, fi'n cytuno. What do we think we'll expect to see? Oedden ni yn gwaith moyn neud Inside Out. So pob un yn content team yn mynd i wisgo fel different Inside Out character. Beth ni wisgo lan yn gwaith? Yeah, well, oedden ni'n cael drinks ar ôl gwaith. Ond nawr ni'n fucking seithi ar y diwrnod, so do fi amazing methu mynd, so they're going to have to veto that costume. So you do it with us, so you don't do it at all. So ddim dig. Ond ni'n mynd i fod yn ennui. Oh, yeah. Not only because I love that, ennui, ond hefyd, voiced by my fave, Adele Exarchopoulos. Okay. Oedd ateb I quiz a nes I gael en, Yeah. Oh, da. Yeah. So ti just yn gwisgo'r lliw, basically. Yeah, easy. yeah. Y costiwm gorau fi erioed wedi wneud, and it was good. Mae hala fat ti os ti eisiau rhoi fo ar socials ni, Halloween. I'll judge when I see it. Yoda. Right, judge when you see it. Show me now, yeah. Show the camera now so you don't have to say nothing to me. Fel baby Yoda, neu normal Yoda? Na, o'n I yn coleg. Oh, this is pre... Pod? Yeah. Ti'n edrych mwy fel rhywbeth o Harry Potter, fel Dobby the Elf? Na, fi ddim. Fi'n edrych exactly fel Yoda. Fi'n gwybod beth ti'n mlaen yn byty. Mae'r clistiau bach off na. Whatever. Mae'n really good Yoda. A ti'n gwybod beth? O'n I yn coleg. Ond Yoda ddim efo lightsaber, we? What I you on about? I can't remember it. Well, okay, fi ddim, right, you can't be the judge of pa mor dda dwi'n Yoda, because dim dy ti ddim fath o clyw beth yw Yoda. Right. Ond oedd pawb fel, well, yeah, ond ti byth yn mynd, oedd o'n mewn uni days, ond oedd pawb fel, what ti byth yn mynd I pull o wedi gwisgo fel Yoda, ond I fel... You white. Ond I fel, challenge accepted. Nes ti pull o? Yeah. A nes I ddod, just fel, snogging, innit? Yeah. A wedyn nes I ddod nôl gyda absolutely smashed one ear and half a lightsaber. Sign of a good night out. It was a great night out. Oh, class. Yeah, really good fun. Oh, nice. Yeah. I wonder, falle dim Yodas lenni. Na. Falle in fact dim byd. Oh, actually, to a baby, K-pop Demon Hunters. Dyna be bydd e. Ond, ydyn ni roi dran cywir ar gyfer hwnna? Oh, no, dim I ni. Ar gyfer kids? Yeah. Yeah. Mae Pokemon is still everything, apparently. Be? I kids? Yeah. Oh, diddorol. Mae fel plant ffrindiau fi'n cael parties penblwydd a stuff, and it's all Pokemon. Ti'n cofio pan oedd Pokemon Go di fel just dod yn thing, ac oedd pawb yn fel just mynd o gwmpas Caerdydd yn trio ffindio Pokemon Go. I think there was like, oedd na un oedd tu fas I fel blue banana neu rhywbeth. They would like gather. Oedd nhw'n gather anyway. Cofio'r un yn gather o gwmpas blue banana? Yeah, a hwnna ar fountains. Ti'n cofio? A fountain? Like back in the day, a fountains. Lle oedd y fountains? Gyferbyn a yr Gaeaf fa. Oh, yeah. Yeah. Oh, God. Pawb yn ymgynnill. Ymgynnill? Yeah. Lovely. Joiwch Halloween, be bynnag chi'n neud. Joiwch Halloween. Sgwrs o'n i'n cael yn y swyddfa heddiw, a ti'n mynd I feddwl bod fi jyst eisiau plug o rhaglen radio fi eto, ond dyma pam o'n i'n siarad yma. Okay. So, ar raglen Robin a Dydd Sul, nes I ddod lan gyda syniad fi di eisiau neud ers ages, ond ti'n methu really
bydde fe'n anodd wneud e'n Gymraeg achos bydde fe'n anodd ffeindio pobl i wneud e. Right, yeah, mae hwnna wastad yn issue i ni, yeah. Yeah, but ddim yn amhosib, ond bydde fe ddim yn gallu para mor hir o stuff. So, enwa yw Q Spice Girls jingle, who do you think you are? Okay. Right. Basically... Chi'n cael defnyddio Spice Girls fel jingle? Neu rhaid i creus... Fi jyst yn chopo fel an. Yeah, mae radion really lax. Fyswn ni fel, that's 50 grand, thank you. Na, fi angen cael loads o hawliau, neill yn neud beth bynnag di maen. Fi jyst yn neud hwnna, fi'n rhoi record scratch yn fel. Mae'n really fun. Insider. Yeah, really good fun. Ond, basically, y game yw, fi'n cuddio, well, mae Robin yn y studio, fi'n rhoi fel really tacky, like, curtain air rhwngtho fe and a mystery guest. Mae'r mystery guest yn tribute act, a mae Robin angen guess o who do they think they are. Actual tribute guest? Actual tribute act. Studio. Tribute act, bob wythnos. So far, ni di cael... hang on. Sut mae'r game yn... Os rhaid fe gofyn cwestiynau? So, mae'n tu ôl y curtains, mae fe fel y post-it note game, ti'n gwybod? So mae fe fel yes, are no, you this? Are you this? Are you... Oh, love. Yeah. So, a mae fe'n gofyn trio dyfalu pwy nhw. Grandawr gallu chwarae, like, play along, a wedyn mae fe'n gallu ni'n neud big reveal, ni'n symud y curtain, a mae nhw fel, I am, a so far ni wedi cael Shirley Bassey, Gary Barlow a Annie Lennox. Oh my god, Gary Barlow. Oedd Gary Barlow yn edrych exactly fel... So, ydy'n swnio fel Gary Barlow? Well, that's the thing, is ydy'r tribute acts ma yn fwy, maen nhw'n edrych fel lookalikes, neu ydyn nhw'n gallu sound-alikes, sydd yn gret achos radio. Yeah. Maen nhw'n fel trio... Of course. Maen nhw weithiau yn edrych fel nhw. Oedd Gary Barlow yn spitting image. Weird, but yn swnio hefyd. Ie, oedd yn swnio fel hefyd. Fel jyst yn siarad hefyd. Oedden nhw'n canu neu unrhyw beth? Yeah. So wedyn ar ôl hwnna, ni'n neud fel reveal ble maen nhw'n canu, and it's just so much fun, mate, honestly. So, really good fun. So, hwnna'n cael ni'n siarad yn y swyddfa heddiw. Pwy bys y ti'n neud fel tribute? Os ti'n gofyn tribute act, pwy bys y ti'n dewis? O, diddorol. Rhaid fe fod yn artist fel cerddorol? I guess not, ond... Fi'n meddwl bys ni, in terms of who I could pull off, Emma Roberts when she was 10 years old. And when I was 10 years old. O'n ni yn edrych exactly... Oh, ti'n fel lookalikes wedyn? Yeah. Right. And she just acts in it, I don't have to sing, so I'm fine. Well, o'n i genuinely, o'n i'n edrych fel i pan i'n bach. Yeah. Ond o ran nawr, I don't know, mae'n really anodd, chos o ran llais, ti ddim yn synio fel, I don't know, I wish you would have told me this beforehand, I could have prepared. Oh, fi'n really sorry. Pwy yw'n ti then? Wel, fi obviously wedi meddwl am hyn. Yeah. Probably bysyn ni'n mynd Shania Twain. Achos I think gallen ni fel train o fy hun. Yeah, you could... Fi'n fel pig o lan y Kenyan a stuff yn... Fi? Pac yn sgan... Pac yn sgan Shania Twain? Wel, pan mae'n can... Dim ond, fe jyst llais i pan mae'n canu. Pan mae'n siarad. Mae hi'n Canadian, actually. Mae hi'n Canadian? I thought she was a country Despite beliefs. Oh, wow. Wel, mae hi yn, ond mae hi'n Canadian. Falle na go full ham a dweud fel Charlotte Church. Wow. Fi'n dwlu ar Charlotte Church, but I'm not entirely sure how much demand there is for Charlotte. Fake a vibrato. I don't know how much demand there is for Charlotte Church tribute act. Anna, you know this is my favourite subject. Mae Charlotte Church, she's doing incredible ar Traitors. Ti di gwylio hwnna? Fi hanner episode ar ei holi. Oh, that's not bad then. Yeah, so ti di gwylio'r un bad. pan nhw'n dynco'i pennau? Fi hanner ffordd trwy hynna. Oed ti wedi gweld at least a little bit of that task though? Yeah, fi wedi gweld y task i gyd. Oh my god. God. First of all, Celia doing the screams. Celia doing the screams, ond yr un gorau o'r episode cyntaf Celia rhechu. Oh, yeah. I just farted. What? Class, ond dechrau gweld gwyneb hi fel force of her mass a little bit. Like, she really tried. She, like, comedic timing, and she was like, really funny. On hefyd, Charlotte Church dunking her head in, and then beautifully singing. Yeah. Just pitch perfect. Yeah. Dyna gwir talent, Charlotte Church. Fi'n really hoffi Charlotte Church. Fi'n meddwl mae hi'n fel... Wholesome.
Well, fi just fel, yeah, good for you. Like, fi'n hoffi popeth mae hi'n neud. Fi eisiau gweld mwy ohoni hi, ond fi bach fel the reason we're not seeing a lot of some currently is cos maen nhw'n neud yn dda. Yeah, fi wastad yn meddwl hwnna, yeah. And when ti dechrau gweld lot fwy ohonyn nhw, you're like, they're dead. They're gone. Pwy sy'n ni'n meddwl yn nesa? So ti wedi gweld pwy Fi ddim yn gwybod pwy sydd yn cael ei voto off. O'r banishment? Yeah, okay, yn yr un diwetha. Fine. Ni heb gweld pwy sydd cael ei murdero chwaith. Mae gen i hunch o pwy bydd yn cael ei banisho. Banisho, go on. Ti'n meddwl traitor neu... Na, ddim roi away, ond ti dweud traitor neu faithful. Fi meddwl mae'n Jonathan Ross. Okay, diddorol. He gets a couple of... Yeah, he does get a few people like suspect him trwy'r penod. Ond... I don't know if it's because I've seen it, so I know what's going on, ond... I feel like I would suspect Jonathan, just achos mae'n mynd o gwmpas yn dweud i bawb fel, I think it's this person, a wedyn ni'n cwpl arall, I think it's this, and it's like, you're so obviously planting. Mae'n bod yn really involved. Ond i fi, y funniest one of Alan Carr sydd oh my God, I love him. More blatant. Ond dyma pan mae Alan Carr and he's getting away with it, a mae fe'n dda, achos mae fe just yn deflecto a chwerthu popeth off. Being funny is like a superpower. Yeah, Maya. Because she's joking on popeth. Genuinely. Like when chwarae lan... Because the whole thing is camp, which plays into him. A mae di bod yn neud hwnna ers y dechrau, so dwi ddim fel, he suddenly changed and started making jokes. Mae wedi bod fel na, so it's good game. Fi wedi gweithio ti a few months yn ôl, o'n i di... Just, fi weithiau yn hoffi just dweud celwydd wrth Rach am stuff, a mae hi'n credu fi'n bob tro. Love that. Oedd nes ti convinso hi bod Alan Carr yn straight gyda Graig. Shut up. Nath hi credu ti. Swear to you. I can't believe that. Na, ni fel... Fel achos mae hyn yn gwylio lot o teledu. Falle. No, mae hi'n Falle oedd ti'n meddwl oedd then fel Alan, she thought it was Alan Sugar in her head or something, yeah. Na, oedd hi'n fully gwybod pwy o'n i siarad am. So I think o'n i'n gwylio fel rhywbeth. Na, o'n i'n gwylio fel rhywbeth. Oedd hi fel... If it was like Amanda and Alan's like Spanish home neu rhywbeth. Yeah. Ond oedd e ddim yn random. Oedd hi fel, I think oedd hi fel, because he's gay, and he isn't he? And he fel... Isn't he? She even questioned. Alan Carr? No. Just... Really good. Fel arfer mae fe the other way round, fi fel... Oh, he's straight. No. No. Oh my really God. Funny. That's probably the worst case of... Gullibles. Yeah. She's got a bad case of the Gullibles. She's got a bad case of the Gullibles. Oh, bless her. I'm really good. Os bydd y ti'n traitor, ni wedi cael sgwrs yma, bydd y ti'n moyn bod yn faithful neu traitor? Fi'n meddwl pan oedd traitors gyfres diwetha wedi dod mas, nath ni sôn am hwn, nes i ddweud, fi moyn bod yn traitor, ond fi'n gormod o people pleaser, so os oedd rhywun yn fel gofyn fi, I would wanna, bys ni'n really upset i fel upsetio rhywun. A fi'n meddwl mae'r stress fel, it wears you down. Oh my God, I would crumble immediately. Fi'n meddwl fi'n gallu dweud celwydd da, though. Oh, fi ddim. Fi'n meddwl bydde fi jyst yn dweud. Fi'n meddwl bydde fi jyst yn accidentally dweud drwy'r amser. A actually, social battery fi. Fel, ti basically ymmasgio trwy'r dydd gyda'r holl bobl yma. A mae'na lot o bobl yn y castell. Like 18 people you have to socially mask around. But ni yn exhausted. Yeah. But fi'n fine, I think. Fi just yn meddwl... Fi just yn meddwl bod y pap yn meddwl bod fi'n traitor anyway. I just think fi just yn meddwl accidentally fel giggly a shifty. Yeah, I was going to say, fi'n teimlo bys y ti just yn chwerthu bob tro mae'n rhywun siarad i ti, a fydden fel... I think bydden nhw just yn fel vote fi off allan o confusion. We don't know, so just either way, just leave. You're causing us. You're not doing well. No, exactly. Oh dear. Right. Well, yeah, fi'n edrych ymlaen i benod arall. I think bydde'r ddwy ohono ni'n really competitive gyda'r tasks, though. Oh my God, I think bydden ni'n asset. Bydde ti'n competitive gyda'r rhai fel physical. Byset. I don't know, I get tired. Fi'n shit yn cardio. So tro fi mewn canoe and I'm no help. Ti'n gryf? Yeah. Fi ddim yn meindio rhaid y grond. Allai fel lift o pethau i bobl. Yeah. Ond dyna fe. The brain games I'd love to do. Pan o'n i'n gwylio'r un, pan o'n gofod copio'r canu o'r Banshees yn y wel, o'n i fel... Bydde fi'n dda hwnna. Yeah, bys ti yn dda. Bys ni'n crap just achos mae memory fi'n awful. Oh, I think bys ni'n... I know mae hwnna'n fel cocky. Mae dy fi syniad. Give me a little tune now, fel a fi'n mynd i trio gofio fe, a wedyn diwedd y benod. Oh, mae hwnna'n really anodd. Yeah, but I can't give it to you straight away. Neu at any point of your choosing, you just say, okay, do it. Okay. Just give me an easy tune, don't go crazy. Okay, na neud rhywbeth fel nath nhw'n neud. Okay. Mae rhaid i fi gofio fe Paid sgrachan.
No, because we've got it recorded back. We'll never know. We'll just find out in the recording. No, I love this. Go, new game. Da, 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 da. Okay. Let me just impress it into my brain. Okay. Fi'n gwybod beth sy'n gen i fyna. Fi'n gwybod yn really ddim yn... Okay, I've got it. Ti'n be, y holl gwersi yna gyda, o'n i'n galw hi'n Auntie Mary. She wasn't my auntie, she was like a 90-year-old woman who had a coal fire. Gwersi piano, ac o'n i gorfod wneud hyn, ac she was terrifying. Oedd hi mor scary. Yeah, but that's in my brain now. Okay. Yr unig peth allan oedd gen i siarad gyda ti am... Fi'n methu siarad heddi, fi'n really tired, fi'n mor sorry, guys. Oh my god, actually, dwy beth, and, well, one of them comes into the other. Oh, all right. Fi newydd bod i'r deintydd, dim newydd, dydd Gwener, it was a few days ago. Did I notice? Oh, mae things ti di mynd? Yeah. Ti di gorffen? Yeah, glid i mynd. Oh, da ia. See, well, I lied. We kind of wedi gorffen. Fi wedi gorffen pythefnos, a wedyn fi gorfod cael nhw'n nôl mlaen. Pam? Achos fi ddim yn hapus gyda un dant. Oh, I know, it's still a little bit skew-iff. So fi'n gwisgo Invisalign, by the way, am yn off heddi. Ond, y stori oedd yn reiddiol, o'n i'n cerdded lan y grisiau i weld y deintydd, a ni'n gallu clywed fel acen eitha cri Barry-ish. all right, yeah. Ni fel, my people are here. Mae deintydd fi yn y bon fain. Ni fel, lovely to hear that accent around these ends. Ond, iste lawr, a mae'r stafell literally fel, it's this big, so I'm not eavesdropping, I'm just in the conversation, actually. Ond nhw'n siarad am tattoos. A ddyn ohonyn nhw, di dweud, I think it'll get in, still healing. Oh, still healing. It's nothing I would ever get, but I love that for you. Still healing. Still healing. Ac oedden nhw just yn trafod fel gwahanol mental health tattoos oedden nhw moyn. I was like, I love that. O'n i'n meddwl wedyn, I wonder like, cos stim gen ti tattoos, nag oes? Fi'n rhy indecisive. But if you were... Still healing. That's what made it think of you. If you... Spare rage tattoos? Na, mae hi'n meddwl Calan, ond... Catrin, ar arse cheeks hi. Beth beth y ti... Catrin. On each cheek. Love that. Oh no, because heb a cat, it doesn't make sense, I feel. So if you could just show one cheek. Yeah, Rin. Who's she showing any cheeks to? When you're on holiday. Get a little Brazilian bikini on. Yeah, be bys ti'n cael? Fel, be yw'r rhai ti wedi fel meddwl am cael? Fi ddim, sa'n gwybod dros y blynyddoedd, rhyw fel random fel cwch neu rhywbeth. Oh, okay, fel imagery. Ond, ddim geiriau sa'n meddwl, na. Ond, oh my god, fi'n cofio pan o'n i'n coleg, fel, just darllen y frawddeg yma mewn llyfr, o'n i fel, mae hwnna'n beautiful. Oh god, here we go. Ond o'n i fel, thank god, o'n i fel, ddim wedi, really. Your frontal lobe are developed. Na, dim o be, fine. Os ti'n gwneud it, ond bydde fe ddim wedi bod yn disaster. Bydde ti ddim di bod yn hapus gyda fe nawr, yn edrych nôl. I think bydde fi just fel hwnna'n random. Yeah. Fel, oedd e'n... Coming from the girl that has gwirio mewn gwirionedd, tattoos on her. Ond oedd e'n dweud, namin cariad nid oes gwynfyd, which is actually lovely. What does that mean? Fel, apart from cariad, does dim gwynfyd. Without love, there is no glory. Na, gwynfyd fel, I guess... Joy? Mae Cymraeg yn galed. Fel... Os ti'n wyndfi, ti fel... Gwynfyd. Bywyd... Fel... Peaceful, I guess. Okay. Gwynfyd, dyna beth ti'n gweud o gwynfyd? Yeah. Nice. Ond fi'n meddwl mor anodd. Oedd ddim yn awful, ond I think byddwn ni wedi bod fel... I be? Yeah, am hwnna falle yn fel... I don't know. I get what you mean. Bliss. Fel, gwynfyd. Oh. Yeah. Without love, there is no bliss. Yeah, fel hapus roedd. Falle gallu ti nawr croesi mas love a roi rage. Without rage, there is no bliss. Well, so that when pan mae hi'n gofyn, be mae'n meddwl, you can say that and she'll be like, what the fuck? It doesn't sound good in English. Bliss. Nag oedd bliss yn enw merch yn sleepover club. Sorry. Not a clue. I swear there's a bliss. Someone tell me. There's a bliss out there in a series somewhere. Os bys ni yn, at y cwestiwn greiddo ti, os bys ni yn cael tattoo, fi'n gwybod beth bys ni'n cael, os bys ni'n cael yn awr. Bys ni'n cael... Bydd mam fi'n gwrando i hwn, a bydd hi fel, neis, ond paid. Bydd fi'n cael fel cowboy boot bach.
Achos... Fi'n meddwl bod fucking Bliss yn gwell na Cowboy Boo. Pam? Be mae'r Cowboy Boo yn reference o? Loads! Fel, o'n i'n... Pob tro ni'n tyfu lan yn chwarae loads gerddoriaeth, o'n i'n gwisgo Cowboy Boots bob tro, un tro ni'n perfformio, bob tro. Yn gwisgo nhw ar fel cyfer CD nes i pan o'n i'n fel 17-18. Nes i gwisgo nhw fel pan nes i fel Calan Gaeaf. Fi'n gwisgo Cowboy Boots bob tro. A un o'r fel... Am nhw'n trendy. Ar y funud. Yeah, sure. On I think fel mwy, maen nhw wastad di bod yn dyfywyd. Yeah. God loves a pair of Cowboy Boots. Yeah, a fi a mam fi wastad di join mynd i fel country gig. Fi wastad di fel... Ers i fi mynd mewn iddo fi di mynd â mam fi fel country music gigs a stuff. So mae'n goffa fi o fel nice times gyda hi. So. Fi moyn mynd i Well, first of all, fi moyn mynd i fel Nashville. Oh my god, that would be the ideal. Ond fi moyn mynd i fel country gigs. Yeah. Fi jyst yn gweld loads o Brandy Carlisle hefyd yn dod lan ar feed fi ddiweddar, and I feel like she'd be a vibe to watch. Yeah, mae Brandy Carlisle yn... Ond fi'n meddwl bod hi'n fel... Mae hi'n kind of country-ish, ond mae hi'n bach rhy cool. Country, ond mae hi'n mwy indie. Yeah, I'd say so. But she's still, it's a good fel intro into that vibe. Yeah. But hi'n class. Yeah, for nice. sure. Well, heb Brandy Carlisle, does dim Gwynfyd. Yeah, yn union. Just hwnna, yeah. OK, wel, mae hwnna'n ddigon yn ni, achos mae dy ti penblwydd ridiculous events i baratoi atynt. What a way to wrap along podcast. Wel, dyna ddigon. We've had enough. Dyna ddigon. O, ti'n bit, nawn ni wrap along. FYI pawb, mae y pod, Aled y pod, wedi cyhoeddi. Yeah! Just ar ôl I ni sôn amdano nhw. Weird. Gwobre, podlediadau Cymraeg. Amazing. Can't wait. Applications yn mis Mawrth. Ydyn ni gallu gofyn iddo fe, please agor categori ar gyfer fel podlediadau lesbian, pop LGBTQ. culture. Na, Just really specific. Lesbian pop culture. Gyda Waliau Peach. Gyda Waliau Peach. Yeah. I reckon he'd go for it. Fi'n meddwl bydda dan ni like decent chance o at least cael nomination. I mean, as it goes, so far 2 for 2. Nah. 2 for 2. Ond drech, fi'n meddwl... So cadwch eich bysedd yn groes, a gobeithio os oes fel public vote a dim panel, we might win it. We also definitely might not hit my wedding, so... Ond diolch i chi o flaen llaw am unrhyw gefnogaeth yn y dyfodol. Ac am rando. So, nawn ni siarad gyda chi cyn fy hir. Gyda nesaf. Joiwch eich Halloween.